Pozdrav svima ljudi, ovdje Banamac Boj, danas ćemo igrati Hunger Games. Prije ovog klipa je trebalo da izađe jedna nova epizoda, ali nije jer sam isključio mikrofon na slušalicama i onda kad sam gledao klip provalio sam da sam se spalio i teo sam za početak, ajde skoči, vidi ovo brate, skoči tako. Teo sam da ubacim neku pesmu u klip, onako da ne bude baš glupo, ali sam se ipak predomislio da snimam drugu epizodu. Ok, samo sad ja ne znam gdje treba da idem. I uskoro će intro. Izvinite, imam sam malih problema sa vratima, slučajno su se otvorila. Idemo dole. Ok, tu mora da ima neki chest. Znači ovdje mora da ima neki chest. Jednostavno mora. Ali ja ne vidim. Zašto mene neće ovoliko ovi chestovi sad? Ovdje ima jedan. Jedan gore. Njega nećemo da dovatimo. Doćemo. Čekaj, sad gledam situaciju. Situacija je veoma zajebana. Kada ne, da, ovdje ima jedan chest. Ok, nema. Prošli put ovoga ovdje nije bilo, kako se sjećam, i tu je bio chest. Ali sad ga nema, sad ga nema, sad ga nema, sad ga nema. Ok, idem dole. Sam ja bio, joj majko, ja vidiš ljunak, chest. Ja vidi čestić, ideš u kurac, gledaj ovo, brate. Formula je vežba. Samo još kameni mač, ili tako nešto. Kaj reći nikada opet formula je vežba. Prndalina na gore jednoga chest, brate. Ima mnogo chestova koji vas zbune kao uzmi me, uzmi me, uzmi me. Ja sam chest pun dijamanata, uzmi me. I na kraju vas natira crknete. To je fora kod svakog Hunger Games. Natirati čovjeka da crkne. Uja, Ninja Town. Fuck. Ujeboti ima metalni mač. Ujeboti, bešmija. Ujeboti ima metalni mač. Ideš u kurac, bešmija. Fuck, da li? Pa ne mogu. Ok, osuđeni smo. Definitivno smo osuđeni na smrt. Orman. Evo ga, neki orman ovdje. A ne, nemojte me ubiti. Nemojte me ubiti. Nemojte me ubiti, jebem vam mamu, ovo nije Kosovo, jebote. Šta ćete svi ovdje, mrš. Idemo svi na Kosovo ravno. Ajmo, na Kosovo svi ravno. Mrš napolje. I ovdje ću da stanem. I čekati da se svi raziđu. A onda, kada se svi smire, ja ću početi da bežem. Dobro. Izvukli smo se! PewDiePie! Jučer sam gledao, brate, onaj PewDiePie igra igricu Alasius, tako nešto, neka horror igrica, živ sam se usrao. Te igre muđe, čini mi se. Ja sam se živ usrao. Nisam znao gdje mi je bulja. Brate, umro sam. Znači, poginuo sam, znači, umro sam, znači, nije me bilo ukratko. Ok. Šta je ovamo? Ok. Da li sam rekao da će uskoro intro? Jesam. Da li sam rekao da će uskoro ovi bugovi biti okončani? Nisam. Dobro. Bugovi će uskoro biti okončani, eto sad sam rekao, zato što ću instalirati, mislim, vjerojatno ću dobiti neki program za, u stvari, protiv bugova. Ne znam kako se zove. Vrh mi jezika, ne mogu se sjetiti.
Ja mislim da ako ovdje uđemo, to ne može se izaći. Valjda. Ako to je istina. Neće ipak unutra. Kajamo dole. Nemamo ništa. Deathmatch za otprilike 10 minuta počinje. Ako ne nađemo neki chest. Alas. Strava igrica. Tamo je autoput. Alas. Čekaj, na autoputu sigurno ništa nema. Futbolo je vežba. Ok, barem imamo 2 TNT-a. Možemo nekom da podmetnemo ispod nosa i BOOM! Vidi cvijet! Cvijet! Ja sam kinuo! Joj. Kinuo sam! Kinuo sam! Patrik. Joj. Super, 14 minuta, eto k, brat. Nema ništa, nema ništa. Ajmo napred, nema ništa. Bijem jebote. Te bijem. A ja neću, ok, ajmo na ovo brdašce. Brdašce. Brdašce, nije smiješno, opet nije smiješno, nije smiješno, smiješno je, ja, da sam onom gore postavio TNT, da je crko, uzeo bi mu metalni mač. Kako sam glup, ja protiv njega nema šansu da deathmatchu, brat. Imam jedan metal, a nemam ni drveni, a ne metal. Pa ovdje smo već bili. Vidi chest, jebote, nisam ga provalio. Super, dobro što smo se vratili. Imamo mač! Imamo mi mačač, imamo mi mačač. Mač u ruke napred. Idemo na Kosovo ravno da se tuču sa Turcima. Gdje su Turki? Turki, gdje ste Turki? Turki! A ovo je jedan Turak. Turak! Turak! To kameni mač. Gdje je ovaj Turak? Tako govore seljaci. Turak. Turak je vemihu srpski. Čekaj, tamo ima crafting. U onom... Tamo... One kao zgradici šta je što je porušena, da smo vidjeli onog sa metalnim mačem. Tu znam da sigurno ima. Jer sam tu već 2 ili 3 puta napravio metalni mač. Nema nikoga. Tu je very good. Very so good. Čekaj, aha, mogu i ovdje da uđem, dobro. Very so dobro good. Very tako dobro good. Ovdje nema nikoga ovdje, a? Ja se iskreno nadam da ovdje nema nikoga. Iz dna duše, ja se nadam. Iz dubine duše. Fuck. Okej. Džabe mu je nadanje i ta čuda. Okej. Dobro je. Malo sam više ćutao jer sam morao se koncentrišem. Ovo mi je dobra šansa za pobedu, ajmo! Da li je to to? Mislim da nije, koga jebe. Da li je to to? Da li je to taj dan? Nije to dan. Pojela jabuku. Au, kurac.
Hajde sad kurca i u kurc. Dođi. Dođi, Macane, dođi. A zašto bežiš? Kao da ću da te ubijem. Mislim, nije baš da hoću, ali jebi ga. Leusis. Nemoj sad da mi baguješ, molim ti se. Promašio si, brate. Evo sam ovdje, a jebem li ti mamu kalajsenu? Odakle ti upaljač, a? Govno jedno. Odakle ti upaljač? Šta bi? Igra je gotova. Igra je otkazana. Čekaj, Mamu kalajsenu, okej. Ljudi, nadam se da vam se svidjela ova epizoda, ako jeste, ostavite subscribe i like i vidimo se u sljedećoj epizodi.